niko nawaambia wazalendo wote, hata Minembo, kama sio tunaingia Minembo, niko nawaambia hivi, kama unaingia Minembo huko population civile, kama kuko M23 tushambulie M23 yenye kwa na silaha, lakini population civile iko na amani. Njoo neno letu hili, amani, watu wote wanapaswa kupata amani. Ile njoo nilisema mimi. Reka twongere tubahe umunsi mwiza, tubifurize umunsi mwiza mwese abakunzi ba Tawala TV mwese muherereye kwisi. Tubahaye mwana mutabandi tubaye mwiriwe bitewe n'agace urimo cyangwa se naho uherereye n'umugabane ushobora kuba utuyemo cyangwa urimo. Abari muri Amerika, muri Canada, muri Australia, mu Bwongereza mwese turabasuje muri abakunzi bacu tuzatubona mudukurikirana 5 kuri 5. Tutibagiwe n'abari Burayi mu bihugu nka Norvege ndetse na Hollande, Swiss n'ibindi byose tutavuze ariko birimo abantu badukurikirana kandi tubona badutwandikira bavuga ati turabakurikirana 5 kuri 5. Tutibagiwe n'abari muri Aziya nabo bariyo, hari abari mu Bushinwa, mu Buhinde, muri Korea, ibihugu byinshi nabyo muri Aziya murabizi ko ari byinshi. Ubwo abahari bose namwe turabasuje ndetse tubahaye iyambureka, kandi tutibagiwe na kontina turimo ya Afrika, ndetse abari mu Rwanda, abari Burundi, abari muri Kongo, cyane cyane abari mu misozi miremire y'iwacu mu Minembwe Indondo, ndetse tukaza tugashika ndetse n'abari hano muri Nord Kivu, Abanyamasisi ndetse n'Abanyarucuro. Reka rero dusuze n'abari Bugande, rekinga abantu b'i Bugande buriya baradukurikirana kandi baradukunda cyane. Abanyankore nabo turabaramukije cyane. Ngo ari n'Abatanzania waje baravuze muri komenti ngo uzusuza n'Abatanzania. Nzambasuza buri gihe bazabita ngo nabaha. Okay. Ngo rero dusuje cyane Abanyankore, Nembaramusizanyo, no Mugambaci, ukugabo baramvisha bo uratakaye. Oya, Ngamba Bulunji. Icyo ni Ikigande, ari cyo biti Kinyamwuga. Twabaramusa. Nembaramusiza. Nembaramusiza. Okay. Icyo ni Kinyankore. Reka rero duhite dusuza n'abakiga nabo bumva runo runimi tuvuga. Tutibagiwe rero n'Abatanzania, bo muri Tanzania bo bita baha. Uzumve buri gihe ndavuga ngo abaha nabo muri Tanzania. Okay. Nukuvuga ngo rero mwese kandi tubashishikariza gukanda subscribe no gukora share, comment, kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bizajye bibageraho igihe. Murakoze cyane. Tuvuga mu gace kiwacu cyangwa se misozi miremire y'Umurenge, aho tugiye gutangira amakuru yacu tuyahera mu Minembwe, turaza kugera ku Ndondo na za Bibogobogo, tuje gusoreza amakuru yacu turaza kuyasoreza za Uvira. Amakuru yacu rero yo kuri no mugore reka tuyatangirire hano mu Minembwe. Inkuru nziza muri kino gitondo babyutse neza. Andi makuru wenda yo kwishimirwa n'Abanyamurenge hafi ya bose nuko abana bari mu wa 6 baragiye gukora exeta. Abana bari kwitegura ikizamini cyo baraje. Nukuvuga ngo hasigaye n'ukwezi kumwe kugira ngo bakore exeta. Nukuvuga ngo hari ikizami gitangirira exeta nyine dissertation. Nukuvuga ngo niyo bari gukora, kandi biravuga yuko ama examen rwose yabashije kuzamuka gera ruguru. Gusa si impamye yuko bazakosorwa, kubera ko aho niho hari igitekerezo n'ubwo bojana ibipapuro bakabijana Kinshasa babikosorera. Wumve rero ikibazo ibintu byose no kubijana Kinshasa. Rero kugira ngo amadiplome yabo bayabone niho hari ikibazo. Ejo bundi twarakoze ndababwira ngo mu munsi yafashwe abantu bose bakoze lisansi bahiga iby'ubuganga. Umwe mu bahigiye yaravuze ati n'ubu diplome yaje kwantirazi iranyura he, badukujeho abantu bose. Nuwangu wishakaje aje Kinshasa, ninduje Kinshasa bamutemereyo. Nuwangu rero nico kibazo rero gihari no mu Minembwe nkuko ari ubivuze The King. Ariko dushimira Imana yuko buriya nabyo ni byiza abana bize ariko bakore n'ibizamini. Nuwangu rero kwiga ugakora ikizamini bikerekana noneho ukerekana ibyo wize cyangwa se ubushobozi wizo umaze uwo mwaka wose uwiga witegura. Nukuvuga ngo rero muri Minembwe rero nkuko uvuze nuko ubu nyine baba bakora dissertation, ndagira ngo cyaka examen cyo gutangira nimba ntibeshe niko cyitwa.
ubwo rero icyo ikizamini nikirangira bazahita bakora saza bakora diplome Exeter. ubwo wenda reka tuvuge ngo Imana izaba yakemuye ikibazo intambara yashize bishobotse byoba byiza intambara igashira kugira ngo n'abana bacu babashe kubona amadiplome yabo kuko bonabona n'amaburuse niyenda yo kuja kwiga cyangwa se akabona n'ubushobozi bwo kuja kwiga kaminuza mu bindi bihugu. Iyo buruse ntabwo yayihabwa na Congo papa. Ndavuze ngo hari igihe yobona iyo diplome akaja kuyidepoza mu bindi bihugu nk'Ubugande, mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, yaba afite ubushobozi akaba cyangwa se yabona nk'umuntu umwishurira. Iyo nayo ni scholarship, umuntu yibonye umuntu kwishurira ukaba waza ukaza ukiga ukagira ubumenyi niba usubirayo ukaja gukorera aho waruvuye. Ariko dushimira Imana rero ko ikomeje kurinda abantu bari mu minembwe. Ariko kandi ikindi tuvuga muri minembwe The King ni ukuvuga ngo hari icyo abantu bari bibeshe bavuga ngo iriya Croix Rouge ibyo yajanye ngo nta biryo yigeze ijana. Uvuga ngo ajyanye ngo imiti gusa. Yajanye imiti yonyine kubera ko n'ubundi Croix Rouge urebye cyane cyane izayibanda ku bintu bijyanye n'imiti. Ariko jewe nigeze kubona Croix Rouge bavuze ko ngo yajanye n'amasukari n'ibiki. Sinzi niko bavuze, ariko kandi jewe hari andi makuru numvishe yuko ngo nta kintu cyo kurya ngo yigeze ijana ngo yajanye imiti. None nkavuga ngo reka tuze kubaza neza no makuru, tubaza bari mu misozi miremire imbone zacu, tuze kubabaza eske ni koko hari ibiryo basiduka twaba twaraje cyangwa se ni imiti yonyine bazanye. Ariko burya n'imiti si mibi yo kuba bavuye bari hariya. Urabizi ko dufite abantu barashwe na drone za Gisekedi ndetse n'izandayishimiye. Dufite abantu barwaye bisanzwe ugasanga umuntu abuze n'ikinini. Umuntu ni handi umwana ashobora kurwara diare kandi umuzare umuntu yararwaye diare yutabonye imiti hafura kama amaraso agacikana. So rero n'imiti bojana ari myinshi ni sawa, ariko se imiti itariho n'ibiryo ni ari byo dutabariza cyane cyane. Noneho abantu bashinzwe imishinga ishinzwe ibintu bijanye n'ibiryo, nimba arizo zitwa za PAM, ndagira ngo hari imishinga ishinzwe gutanga ibiryo tubatabariza tuvuga ngo iyo mishinga nyabuna nitabare yohereza abantu bari ruguru ibyo kurya zoba ari byiza. Rero nayo makuru ari mu Minembwe The King. Gusa nanone kandi wenda tutarava mu Minembwe, simpamya yuko leta ya Kinshasa ishobora guhereza inzira iyo mishinga wenda ishobora kuba itanga ibiryo, kubera ko ndatekereza ko bayifatira mu nzira, kubera ko icyo bashaka ni ukugira ngo uziko hari amakuru numvishije hari abanyamakuru bari kubivuga ndetse ni ikinyamakuru gikomeye cyane bavuga uburyo aya mazu yo mu Minembwe yasenyutse. Ni ukuvuga ngo iyo basenya amazu bagasenya wenda nk'inzu ifite amabati, urabona hari amazu mu Minembwe menshi afite amabati. Ni ukuvuga ngo baraza bagasenya bagafata aya mabati bakagenda amanjanja wenda ku bantu batwumva bataza amabati bakagenda bakajya kubakisha bya bitunda byabo yego iyo mu mashamba hehe na hehe. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere hariya n'impamvu ndashobora kwizera yuko ziriya modoka zishobora kubatambuka bafite ibiryo nuko bashonje cyane. Barashonje mu buryo bidashoboka yuko hari ibiryo bishobora kubaca imbere. Nuko byifashe muri Minembwe rero kuva mu gitondo kugeza ano masaha gusa biravuga yuko za Karingi ndetse na za Bidegu ngo rero humvikanye amasasu mu gitondo ndetse na nijoro gusa. Biravuga yuko biriwe neza kandi bashobora kuba bafite ako gahenge nimba nta kindi cyahindutse wenda tuvuye kuri kamera cyangwa se tuvuye kuvuga aya makuru y'uyu munsi. Tugere hano haja muco hagati, ni ukuvuga ngo za Mikenke ziri hagati y'ico hagati ndetse na Minembwe. Ni ukuvuga ngo hano za Mikenke urabizi yuko hari abasirikare Mikenke niyo yagowe ku isi. Harimo abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bari ku ruhande rumwe, hakabaho n'abasirikare
batwirwana ndetse n'amadu bakomeje gucungira abaturage umutekano. Amakuru ashobora kuba wenda yizewe nuko abaturage nabo batekanye, gusa abangaba bari hano nibo babandi baragiye kwiba inka cya gihe bahora bashamiranye, bahora nyine bashaka gukomeza kuba kudobya nyine umutekano w'abaturage. Ni nayahe yo ku Ndondo ari kuvuga bwana munyamakuru? Ayo ku Ndondo n'ubundi nk'uko bivuze bwana munyamakuru, nuko gusa abanzi bakomeje kuba bitegura kuba batera amadubu n'intare. Ni ukuvuga ngo bakomeje kwishira hamwe no kwirundira hariya bashaka strategy na mwayi yose kugira ngo babashe gukura amadubu n'intare aho ziri. Ariko niwo mugambi bafite, kubera ko abaturage gusa bo ku Ndondo ni kwa kundi dusanzwe tubabwira yuko nta kirahinduka, kubera ko bararenganwa, ntabwo babasha kumuvinga aho bari ngo babashe kugera ahandi. Amasoko ararema, ariko mu kurema kandi hari igihe baba bashaka no kugenda nk'uko umuntu uri ku Ndondo of course abashaka kugenda aje muco hagati, naje muco hagati agende ace no Minembwe agaruke, hose bafite imiryango no kuba banashaka ibindi bintu bakeneye. Hari ibyo bobura hariya, ariko akabibonera akaboneka nje mu Minembwe, wenda isoko nirirema nzohobonera iki mbimanukane. Yego, ngo rero nuko rero bimeze ku Ndondo, ariko ahandi naho ni amahoro. Ku Ndondo baratuje nyine, barategereje, kubera ko barashamiranye ko bararebana. Ni ukuvuga ngo anytime nivyo tuhora tubabwira ngo umunsi umwe cyangwa se n'ubu twavana kuri kamera ukumva ko ku Ndondo isasu ryabaye isasu. Yego, reka duce gatoya hano wenda tutarava ku Ndondo. Hari abasirikare benshi bivuga yuko ngo bari hano mu bice byo ku Ndondo, gusa reka tubabwire yuko amadubu yiteguye kandi ari tayari gukubita umwanzi, kandi nta mwanzi uzakora ku baturage hariya. Babavugutiye umuti, kandi ngo twabavugutiye umuti, ngo umuti twamuvugutiye ngo bazawubona. nuko nkuko bigomba kugenda. Reka rero tumanuke hano za Bibogobogo haherutse kubera inama Rukokoma, tuze kumvisha amagambo umusaza umwe yavuze. Umvisha ari amagambo uramusaza yavuze ngo narayumvishe, gusa tunabwira abakunzi bacu cyangwa se n'abandi bose badukurikirana. Umusaza ashobora kuba atagira ubwoba. Tubabwira yuko muri Bibogobogo nawe ubu nyine nejo nabonye hari imodoka zigera kuri 3 zirimo abasirikare b'Abarundi benshi cyane bari mu Bibogobogo na FARDC nk'uko babivuze, ndetse n'abari abasirikare bayakutumba bwana munyamakuru The King. Ni ukuvuga ngo abaturage rero baribaza bano bose biti. Yego, bwana munyamakuru unyemerera gato wenda ngusubize inyuma kugira ngo tuze gufata kuri ako ngako uvuze. Wumvishije amagambo uyu mukuru yamubwiye uriya mugabo w'umunyamurenge yaramubwiye w'imfura cyane, umusaza yaravuze ngo kandi yamubwiye adatinya yakutumba ariko umutunga urutoki, duha amahoro ngo ntituyasaba Imana, ntituyasaba n'uyu uvuye ubonye asuzuguye Kongolo. Ntabwo dusaba uyu uvuye Kinshasa amahoro, turayasaba wowe tubana hano, duha amahoro. uriya mugabo ukuntu uyu nguyu bita kwirarya, uriya niwe yakutumba sorry, yakutumba yaramusobanuye, yaramubwira ngo ntabwo ari ijambo yamubwiye usarire, hari igihe abashinyaguzi bazaje kuvuga nka neza. Yaramubwiye ngo hari abazalendo b'ukuri badafite ikibazo n'abaturage, ngo hakabaho n'abandi baza baje kubiba. Urumva? Mbese yarashatse kubabwira ni nko muri FARDC. Muri FARDC hari abasirikare beza bashobora kuba bafite umutima mwiza, ariko kubera igitutu ca leta bakaba bari hari nkakora ko Abarundi nabo. Abarundi sinimba wibuka cagiye bafashwe za Kamunambo, hari za Plaine de Ruzizi, baravuze ngo twebwe tuza tugenda tutazi tugiye. Ni ukuvuga ngo baraza muri famille bakavuga ngo uri umuhungu genda uje ku rugamba, cyangwa se uri umusirikare ukagenda, kandi bagashira imbere abana b'Abatutsi. Ni ukuvuga ngo uranga kugenda bakwica, ndetse ndi famille bayigirire nabi. Niyo mpamvu rero ngo yavuze ano magambo. Rero ni umushinyaguzi niyo ukora ibingibi byose, ariko aravuga ngo hari abazalendo beza, nimba yaragiye gutanga urugero rwiza ngo rwihereho simbizi. Hari n'ikintu bikindi baganiriye
baravuga ngo amahoro dushaka nayiki. Twe turashaka amahoro kwisanzura. Sibyo? Tuvuga ngo tuvuye hano tugiye Baraka. Tuvuga ngo tugiye Uvira. Donc tugiye hari. Kongora arababwira ngo nimba mushaka ayo mahoro, ti n'ubu nyine mwobikora. Ikikwereka yuko bino bintu birimo abantu batavuga rumwe kandi batabibona rimwe. Ahubwo hariya ndasa nk'uwahise ukunda cyane ibyo yavuze uyu mugabo generali uyu Yakutumba. Kongora arababwira ngo nimba mushaka ngo mwebwe ngo mwemere gukorana na leta. Ngo nimwemera gukorana na leta. Ngo ubu nyine mpambavuga ngo urava hano uzoza uje Buvira, uzoza uje Baraka ngo nta kibazo. Yakutumba aramubwira ngo bongo iyo ni bongo. Yamababwira ngo jewe ngo ndababwiye ngo si izubu kuva hano ngo uje Baraka, kuva hano uje Buvira mw'abanyamurengwe si izanona. Yarababwije ukuri pa nimugenda murapfa. Yeah. Niho harandi muva hariya mukagenda abandi bagara hariya bagutwike ngo bakurye. Aho habatwikiye abandi tibari bukubona ngo baguce iryera. Hari irindi jambo ibyo nizo yamubwiye kandi zumvikana. Byumvikana. Cyo Yakutumba yasubije abaturage. Urumva ya makontri za kera nde Kongora barasebye ariko uriya mugabo yasebeye hariya. Kongora ariko se uyu mutekano aba babyeyi bacu bahabasaba imfura z'abanyamurenge bari gusaba umumayimayi niko akundi bazavuga ngo udafite uko agira agwa neza. Ni ukuvuga ngo urebaho umuturage asaba uwamwiciye akamwiba akamusenyera akamusaba ko amuheza amahoro kandi akabimusaba uriya n'umushefu ngira ngo tuvuge ngo niwe waruhagarariye abandi birashoboka sibyo cyangwa n'imfura y'umugabo bari batoye hariya ngo ari uvuga wenda kuko abagabo ndabazi ushobora kuba uri umushefu ariko bazi ko hari umugabo uzi kuvuga. Anigiye dutora abashefu ariko bafeke batazi kuvuga birashoboka cyane. Akabazi iyo umenya administration nuko ariko akaba atamenya kuvuga akaba bandi hari abantu batinya abandi bazi hari abantu bagera imbere y'abantu bakavuga akaba n'abandi bazi kuvuga gushorera ico bita mu kinyamurenge ngo gushorera amajambo. Bazi gushorera ijambo akavuga ijambo kabisa kikaja mu buryo bwiza. Wabonye nimba waragerageje kureba uno mugabo yakoze uriya mugabo ni umuhanga cyane man. Cyane umuntu wese okay sinzi wenda aya magambo yavuze musaza azagarukwaho cyane. Musaza ni sawa azagarukwaho cyane uzima bazagarukwaho kuriya ntabwo ari gusaba uyu mugabo nyine amahoro cyangwa se ngo amwereke yuko ari we watanga amahoro ku banyamurenge. Ashobora kuba yarashaka kugira ngo yumve ikintu ashobora kuba abitekereza yumve gusa cyangwa se afite ikindi kintu arashatse. Abasaza ba ruguru buriya ni abantu bagira ubwenge buriya umuntu abikurikiranye neza ubisesenguye neza basanga ngo mwitandukanye n'abari mu Minembwe Kongoro kurabwa ngo abanyamurenge bitandukanye n'abari mu Minembwe bishoboka gute se? Haramaje ngo se twebwe n'abari mu Minembwe ni ihe tandukano dufite. Watu atukulala ni kwa sababu ya kusema kama wazalendo wa generali Yakutumba watakuwa kuiba ngombe Bibokoboko. Hivi mimi na alisema sio wake leo. Ni wake. Si Bibokoboko. Kama ile maombi yenyewe aliomba ni ya kweli. Generali tunakuomba amani. Utupe amani. Tunakuomba utupatie amani. Tunakuomba general, tunakuomba utupatie amani. Atuombe huyu bwana mwenyewe anatoka Kinshasa. Na hatutamuomba Mungu, tunakuomba wewe utupe amani. Wakati taifa lake lisema awaombea amani. Walisema kama na iwao pia wajikonforme. Kitu kilicho muhimu hapa ni kusema sisi sote tunahitajika kutafuta amani. Hapana mtu mmoja. Bibokoboko itafute amani. Sisi wazalendo tutafute amani. Delegation na koji itafute amani. Watu wenye kuwa kule chini na raia itafute amani. Ngambo zote. Kulingana na hawa wazalendo. Kuko wazalendo
kadiri vile mtu mmoja alisema hapa, wazalendo wa kweli na wazalendo ambao sio wa kweli. Kuna wazalendo ambao walikuja kuwaiba hapa na wenye wako wanabaiba hapa, wengi wanabaiba pasipo izini yetu, wanakuja kwa mawazo yao, na ndio maana niko nawaambia wazalendo wote, hata Minembwe, kama sio tunaingia Minembwe, niko nawaambia hivi, kama unaingia Minembwe kuko population civile, kama kuko M23 tushambulie M23 yenye kuwa na silaha, lakini population civile ikuwe na amani. Njo neno letu hili, amani, watu wote wanapaswa kupata amani. Ile njo nilisema mimi. Wanjuri mu Minembwe ntandukane nayo gute? Mwene mamuri mu Minembwe ntandukane nayo gute? Ngwibo bango bari muri eneo ngo ya madubu ngo nibiki nabiki. Hanone kubera iki mutazamuja gutera ayo madubu mukaja kurasa mu baturage? Niyo mpamvu bino bintu biri mu kuba muri Kongo ni ibintu byapanzwe, ariko at the end of the day cyangwa se igihe bizarangira cyose abantu benshi bagiye muri no ntambara cyangwa se bagaragajemo ukuboko kwabo, bagize uruhare mu kwica abaturage b'Abanyamurenge no kubasha kubagirira nabi, sibyo cyane, bazahura n'ikibazo kuko uburyo ibi bintu byagaragaye bitari ukubesha. Bano bantu bashobora kuba batari bazi yuko ibintu bizagenda gutya, bashobora kuba batari babizi kabisa. Ubundi reka nkubwire the king, umugambi wari ya ruguru abawuteguye bose bari bazi yuko nyuma y'icumweru kimwe canke bibiri bizabirangiye tarenze ukwezi baza nta Munyamurenge uzoba uri muri hariya. Yego, ariko dore we still there. None bari banazi yuko ngo kubera nyine ubwoba nuko dufite ngo bamwe bafite bene wabo ubwoba n'ubukehwa ngo bazahita bagenda, ariko none icyo batazi Umunyamurenge ari abasaza benshi bacira umugani, ariko reka ndeke nta Munyamurenge ahubwo uwo mwica n'itongo ryacu. Nubwo natwe twagiye, ariko hari abandi bantu badashobora, nubwo waza ukamushinja kugira ndaguma iwanjye iwacu, ahantu basogokuruza na basogokuruza bahambwe, aha ni iwacu. Aha ni iwacu, byanze bikunze twarababwiye ngo kwa ubaya kwa ubuzuri tutaishi na nyinyi. Andi makuru ya wenda numva ni tutarahava wenda nuko narandi makuru yo muri ni Baraka naho urumva ni muri ako gace ni hafi Baraka naho ngo abaturage baho ko bararira, bahora bariragabo ko bararira, ko baravuga ati nono sinzi Gisekedi turarambiwe, barambiwe n'ubutegetsi bwa Gisekedi. Hari amakuru yandi yo ndatekereza amakuru twatanze ashize igihe bukeya, abaturage bo muri Baraka, nimba wibuka ari ikigo cari kiri Baraka, nimba citwa gute sindi kwibuka, no kuvuga ngo abarimu basohotse bagiye nyine gufata amafaranga, twadufaranga baza bafata nyine, barangije kudufata bazalendo baraza barasa umwe nyine arakomereka cyane, bateye ikigo cya polisi abazalendo bagiye kwiba, bibamo amamoto nimba ari 3 n'imodoka, barasa n'abapolisi baho ngaho. No kuvuga ngo Kongo yahaye imbunda abajenesi, abamayimayi, kandi none ngo ikintu bakoze bro, ngo bafite strategy ivuga ko bagomba ngo kohereza abazalendo intambara ikaziba, ariko bakomeza kuvuga yuko ari abazalendo bamamayimayi nyine ngo bari kurwana n'Abanyamurenge, kandi ari leta ya Kongo ibyishima n'abarundi. Oya, nukuvuga ngo ababiri nyuma ni leta ya Kongo n'abarundi, ariko kandi twarabwiye ngo ibo nyine nta n'ikintu cyinshi twabavugaho leta ya Kongo n'u Burundi, kubera ko izo biyemeje turi mu kubibona. Nibo ubona baje kurasa umukecuru w'imyaka 100, kaje kurasa umusaza w'imyaka 90, ngaho na uwo n'umusoda kwere, uwo umusoda uzaje kurwana takigenda nta basoda bari hariya, wo isoda cyo ntaco dushaka tubireke. Bwana munyamakuru, unyemerera tugane ku musozo kubera tuza gushaka andi makuru kugira ngo dukomeze tubwire abakunzi bacu cyangwa se abantu duhora duhereza amakuru. Tugane ku musozo turangiza amakuru yacu, dushimira abantu bose abanye natwe muri ano makuru. Twoyarangiza gusa nyine kuko hari amakuru atugezeho nyine.
hari amakuru y'Ubuvira twari twavuze ko tuvuga muri Buvira, sinzi impamvu wari wibagiwe, ariko amakuru ari muri Buvira nuko habaye amasasu wazalendo basubiranyemo. Hari umujenerali witwa umukoloneli witwa James James w'umuzalendo. James waburiwe bamufashe se kuburirwa irengero ukundi. Ni James cyangwa ari umunyamurenge? Oya, panaga ari umunyamurenge, ari umukoloneli w'umuzalendo witwa James. Yafashwe n'abandi bagenzi be ngo kubera ko ngo atumvikana na bino bigagara by'ibindi by'abazalendo aribo bayakutumba n'abandi. Noneho ngo abyutse mu gitondo agarayo yamasanga bagose inzu yiwe n'abazalendo bundi bwiwe bose bafata batera mu modoka. Ariko nyine amakuru nk'ubu nyine igihari nuko ngo James bunyine yaburiwe irengero batazi ahari. Urumva ni ukuvuga ngo ayo masasu rero baje gusubiranamo abari ku ruhande rwiwe n'abandi bari baje ngo hanapfamo abatari bakeya, kandi ayo amasasu yabereye bagwani hariya muri Murongwe muri quartier ya Gasenga. Niho barasaniye wazalendo basubiranamo kubera sinzi kutumvikana kwabo hagati yabo, gusa ngo bose n'amabandi ari abo ngabo baje ari n'aba nuriya bafashe bose n'abanyakavuyo n'amabandi basubiranyemo, kuko ari n'amakuru twahawe n'uriyo atubwira yuko rwose ari abantu n'ubundi b'abanyakavuyo bafite discipline nkeya, batiyubaha, bo kwambura. Niyo mpamvu no gusubiranayo turarushe zabindi zo tubabwira ngo Uvira baravuze ngo bararushe. Bwana munyamakuru, ni ibi ngibi tuba ngo Uvira bararushe, ni ibi ngibi barushiki kubona abantu baza babambura aba ngo nanudutsiko tw'amabandi bise wazalendo, niba abandi wazalendo ariko giseke duzuje gukorana n'abantu babaswa nk'uyu n'ababandi nk'aba, ukamwe ngo giseke ni umuntu muzima kweli. Kandi biragabazalendo bisobanuye izina ryiza cyane, abapatriote. Ariko noneho birababaje kuba ngo uri president ukaja gukorana n'abantu bari indiscipline batabasha kuvuga indiscipline, uvuga ngo abarebere. Iyo saba rebere ni ibifu utazi uko bimeze, nibwo barasanyere ako nazishimiye gukozanya kwabo ngo bakozanyejemo cyane ko hariya kuri Murongwe muri quartier Gasenga ngo barasana, kandi harimo abapfuye basize ubuzima. Ariko uyu mukoloneli James we ngo kugeza n'ubu ntibaramenya bagiye kumufungira ngo bamuburiye irengero. Nayo makuru rero ari Buvira. Bwana hari andi makuru ari kuvugwa, turaza wenda kuyakurikirana tuze kuyabahereza. Hari umusirikare w'umunyamurenge witwa Gapanda bari kuvuga ngo waburiwe irengero. Ubwo ndatekereza ari muri leta. Reka turangiza amakuru, turakomeza tubakurikiranire nyine amakuru, turaza kuyabahereza. Bwana munyamakuru wakoze cyane. Asante baba. Yego.